Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulahu fil kitabil karim wa nahnu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman nabiki nania sesra nabiki insyaallah angke mombi tu pada dari wiri pamase baraka pole sesi arajannakum Allah subhanahu wa ta'ala. Pada loni mai pataraka ia syukur mendirikanka telur sesi arajannakum Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah pada ta'an kamu papa dari wiri asaginang rilalanna yewe as-samarajai nasaba as-sawkinin nawai tin risadding asisulengenna as-sonan niya wan niya dan risadding asisulengenna panlayan niya kacee iya naman caji bukti nan niya papanas salari anrengnya paperangaran riken rupatoy makadana di waktu tuota angka si waktu matu na boleh kira sengi amat dengan di waktu madisita baja sengadia engka na boleh kira sengi lasan di waktu malalota engka si waktu matu na boleh kira sengi atwanu nan niya di waktu mawatatta baja sengadia na boleh ki alamani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
ye assoy saisa asso maraja ini umma selenge asson rosi taruba tausi belyange saisa toy asso malabi asson rosi dapat dampengange tahu si salah-salai tahu si bokok-bokori padan nama balibola tahu si baci-baci padan nama sahabat tahu si siri adie padan nama sedisuran tahu si paufu konjae padan nama balibola tahu si paufu konjae padan nama si kampung si uja padan na umma seleng nari makwan naro de nasi tinaje kiye soy rota-rota ki asma pacipta nasabak bola nasajipta yang nasi kampota kega kimala yang itu pasti melo iruntu barakat na Allah subhanahu wa ta'ala na iye assoy sini umma seleng malabiye ihadre kejadian itu iye assoy maklatu subuh umma seleng orwani yare gama kunrai nakulai angka totok nama kulli menre papoli pakasuyang hajinna nama kadafong Allah subhanahu wa ta'ala akorabalabiye wallahu alaihi nasi hajja baita man istatahu ila sabilillah na perluang itu Allah subhanahu wa ta'ala masriru fatawe menre haji menre ribaitullah risese tau polewe warang para nia polewa takkane pole dalan na pori yene assoy pada angkani takkappo rimina rimon di purana wakka farifadan arafa rigau angkan malaleng apulenganna rigau angkan malaleng bahasana suku bangsana andrenge to papai matapana tendri pasailing atau bolongin nia atau potewe pomalola nia pomatoa orwana nia makunrai to kasiai senenia to sogi anak guru ponggau dan nia rakyat andrengi pemerintah rokok pada rokok sujud pada sujud sedimi adeka sedimi nia yang pumelo runtu iriona Allah subhanahu wa ta'ala akan fara Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atqakum ia damina malebire sena Allah subhanahu wa ta'ala ia naritu tau kami namegai tau narifong Allah subhanahu wa ta'ala pada angka kiri itu orang itu masih di pakaian sirupa mapute sebagai tanda mapancing pada nasalai ini keluargana nasalai si sompur lolona wija-wijanna warang parana dan nia wanua anci jengenna digau engkan masih di ati lila mapuada ati mapatong lan roale mapugau sedin nia ateka sedin nia tujuan dek jaga nakate sangadin napak dupai panggobina fong Allah subhanahu wa ta'ala labbaik lahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak ala babbahana punnai tau engkai paslen nerangi perkasyon hajinna digau engkan nafung Allah subhanahu wa ta'ala si mata nakatai nakada fung Allah subhanahu wa ta'ala nakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa ila jannati naya haji ritari mede gaga pamalekna sangadinna suruga nasabab pamasena fung Allah subhanahu wa ta'ala naya narilu idi to manna engke mo pariran wanua anca jengeta makokwange angka itu makumpuri masjid tapi tenna odo tahun ke depan 3 tahun ke depan angkar itu maleppa niamat pinjari nina Allahu akbar walillahil hamd sesatu itu peristiwa maraja natampu iye soal lepar karbai ia naritu peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana besar pengorbanan dan betapa berat cobaan dan ujian yang pernah dialaminya engkan keroba pangulutta Nabi Ibrahim alaihissalam cisep bubembe
teluraku sampinnya siraku onta riona bawa kong Allah subhanahu wa ta'ala nakantai aga nakana pangunta Ibrahim iya rapura wakarubang matamma karingan narsiseku dinapasi makda benenge engka kupunai anak namoni anakku wakorban turlan nanafurio kong Allah subhanahu wa ta'ala naya narito magina makada pahikmah isa nari talla ero Nabi Ibrahim alaihissalam ambokna tau malaboy napakua besana rampir laset di riwayat makada ya Nabi ta Ibrahim alaihissalam mapulo tonna puraboti nadi pagaga wija wijanna na aga lalatuari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi habli minas solihin kuang tapakadalir kasih wija masali agar nari terima hajatna agar nari terima perundungan kepangutan Nabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala direwerentongan ni rasanya Ismail wija masali tundu andrange sabara tahu na puminasa sini umat sallam aladin jahadir Allahu Akbar walillahil hamd agan narito nari pacoba Nabi Ibrahim untuk gering anak-anak ia kaminan napojie anak sabara bangkalinga ada maturi parintana macaya matanna buala atinna intam mak borong-borongangi rahasia narudani temmak petunna angolo temmak bokokna tubunna masro kesing tapana nyamanna kini nawanan nia masro mampo jadi ambona serepam mengina manas sama kera ke garo masro nakoji Nabi Ibrahim tepukna yare kana anak Allah subhanahu wa ta'ala pasti tatana ngilangatin nama keda masro makasing tepukna Allah subhanahu wa ta'ala daripada nakoji bi anakna nasabah anak rewering Allah subhanahu wa ta'ala sebagai titipan mi tilebokna yewe tanai neyangan itu nama keda adanna peparita tariolo telu sewa dua kaminar reboji temaka cacana nia seti kaminar caca nekia temaka podita dua kaminar riboji temaka cacata iya itu keluarga dan nia waran parata temaka ripodin nari linoy na lemma nekia nasalai ki aliari dilalanna rikubure nekia mak biasa temaka cacana iwi tasidi amalak madece Allah subhanahu wa ta'ala tapi dek gada si bawa kirilanna corli nekibruhe nekia sangadinna iya naritu amalak madece Allah subhanahu wa ta'ala dek gada mewati siragaraga nia dek gada si bawa nekia nakatanaiki malaikat mungkar nia inakir Allahu akbar walillahil hamd naya Hewattunna narapini umuruna Ismail itu tahun angka tomak kada 12 tahun nanipini rilalatin rona angka sakda nang kali ngamak kada Ibrahim padupai tinjakmu nekia Nabi Ibrahim riwattu nang kalinga rosak dai si mata mapikri mo pitunan niya bata-bata ada iya parentana mo ba Allah subhanahu wa ta'ala yare ga iya narito napatutulu mak setan nan niya wani makaduana dipanipis si paiman niya ripodasi makada Ibrahim padupai tinjakmu iya romarioloe dan kan na Nabi Ibrahim mageresi siratu kayuna ontayan kumacomoe dan niya itu matalunna ipanipisi dan niya ripodangi makada majabtu fa Allah subhanahu wa ta'ala na parentana ko gere anak muraseng Ismail aga na talinga dan niya na ngarapo dipinjak ni waktu purana magere yare ga makaroba sisebu patatu kajun na olok-olok na inapariwat tumelok na padupe tinjakna serepam mangi 05 deceng ribu anak nari tela Ismail napodangi anakku Ismail
majabku wita kurilala tindroku majabku kusere kwam mengigere ko pekko bitangamu anak Nikia Ismail Saisa anak turo lori ambona de na malampe na wanawa de na malampe mapikri yak kapahana matarru mapebali na saba ati macakka ati macingam makada amboku ya abati tadupai anu na parentanga di Allah Subhanahu wa taala mati pinangkaki talolongan seisa anak tau sabar de gaga tau na pangulutta Ismail melo igere na yeri wattun na melo na Ibrahim tiwi anakna na podani benena ritalla siti haja barak kwam manginari pakaian anu kaminam makaslinya barak kwam mangiriarengi pakaian anu kaminam mabarue akatta melo hadaregi set di pesta nasangi Nabi Ibrahim na podani benena narimondi puran dari papakia kaminam makaslinya na diwi anak nari onrong ageresenge yana itu riset dena imina na yeri wattu lentu Nabi Ibrahim sibawa anak nari mina melo onge nigeri anakna rimondri de na panagere anakna matte ni Ismail lori ambo nama pasing makada amboku siyo iyewe dua limakku nani antari masuk pasiona sere paman ya aja kedo kasiri waktu tagere ka amboku pangolo toi rupaku ritanai sere paman ide na masih babuwe ni taka amboku pangolo toi rupaku ritanai pakaianku sere paman ide na panci kidara gantana emakwana itu apalaku rene sere paman ide na masih babuwa indo kuna rekonei la sidaraku amboku taru mataru pisota nenia tapagatiri itu nareko tagere ka sere paman na malomor siseku na aja usat dingi akre songenna pisoku amboku tadiwi madu pakaianku lor indoku nalai sebagai kenang-kenangan memuara gina engkar seremondina naruntu anak masale amboku narekoli suki matur indoku tapalentu kenga selem kasinari alena selem papas salama neniata surah sabaraki enrenge tarima made cengi parentana Allah Subhanahu wa taala amboku ada talorongan ni ana orane lori sedepek na indo sebagai nama nesah dan maha masih babuai na lauria si bawa si mata mapedi ya tinna mari ngarangi turialeku ambo madodo lak depak kuleta napaka mapoji lori agangkan na de tole makere piso oloku nata korio bir Allah Subhanahu wa taala Ibrahim majabku badum penipimu yana parentangan ko majabku pamalik madeceng iritu tau maturu ikkem majabku na inipi mancaji mana ni paco bari sesemu raja akuasan na Allah Subhanahu wa taala dan niade na kulle de na poilo temakan rewe anu matarengi oli tea sate ura tea petu juku tea malara darah tea nyawa darah tea laba na agari selei olo-olo maraja boleh di surga pamasena ko Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar walillahil hamd itu siti naja ki matanga atau syukur nasabak maga ni sekira-kirana benenge idi mapokwan ngere parenta ki gere anakta si kira-kira akaroba pada toha pangulutan Nabi Ibrahim yang kepah olo-olo mi paselena pada padanna unta sapi bembe narlai koditu maka Allah Subhanahu wa taala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar majabku purare-were kutu menang pamase maega
ia narima kuan naro tetong ni sempajangi nenia akroba tu temenang teman-teman nabi nenia selesai nabi ke hadar saya tak tahu itu hikmah ya engkai na tampu ye astoi ia narito sere wamengi angka kisi pamasai-masai padat tak tahu dipencaji terutama ramasai dan niat tahu cari naya nanti tahu kasih-kasih lebih-lebih pahah anak biu-biu nasabak ni gana melo cari naya rekotannya ini tahu masa genai nasabak pangulutan Nabi Muhammad SAW temak cari nana tahu kasih-kasih lebih-lebih pahari anak bibuwe narima kuan naro ala ki contoh panulutan Nabi Muhammad SAW balena macana ri anak bibuwe engkan kasih waktu nalesu nabi tamas sempanyang Allah peran na terru na paslen naranya keresena napa na bagi-bagi itu tahu dikasih-kasih nanya na sampai anak-anak dek gaga ambokna nali sulori bola dari kau engkana kudat terkajenna pikiriwi tahu dua pancajanna dan niat pikiriwi kasih apikiranna anak diduwe ia dek gaga indo dan ni ambok nama cerinai dek na menta kudana takut tama neri wattuna sempajang asrae nalau mas sempajang asa dari jamari masigie nei napa matru lori kuburuk na tahu dua pancajanna letuk na di kuburuk na pematuanna na bacangan lu perlodoan nekia de na tungken nia engka nang kali ngalapung anak tasenga-senga dan nia makada indoku amboku alami kasihnya waku nasabak de nagaga tau melo pondoi dari bolana nasabak nasenga anak macilaka nasenga anak matula-tula nasabak tega ondoi okko itu engka tau mati aji maga nakasih mapokwange de to nagaga melo pat di bola kak tega tona mande nasabak warang parat tasalaita pada nambage bagi teman atau dek gaga nasenga kasih jadi lewatun na yan itu nak daperi ni itu panguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana makutana makada anak magi tumondo si mata teriase nak buru de muli suri bolamu na tepaja la punganan nak tasenga masih babu ari waktu de nagaga melo pat di bolai dan nyari waktu de nagaga melo per pareng nyandre aku tanana pai manabita sikira-kira melo panas atau matawanna adan na punganan ari waktu makdana paciona ambo paciona indo asaba de nagaga tau mau melo pat di bola ka jadi aga nak kutana pai ngapangulutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makarana tegi pale ambokmu ape balinna la punganana makara si tau jajianku namati ambokku de naga siaga etana mondro kasiba indoku narabi si umurku tau namati si kasih indoku inapa nana ka neneku si tau si bolanya neneku lesu kasih pamasen Allah subhanahu wa ta'ala dan kanna nasalaika amureku dua pulan ni si bolana mati si amureku niya na itu makadai lapungana sabakna angka mako pangitama di bola temanre jakna nak tau kasih anak macilaka anak matula-tula Allahu akbar walillahil hamd na perlu itu ribahangi makadah agar gunan Allah berengnya aga gunan Allah berengnya yang itu sere pamang angka toki salam berdosa yare gesak dan dampeng daripada tahu batau yamanan atas salata ipancajinna Allah subhanahu wa ta'ala pada lawan nikmai tasadat dampeng na ada kidang tapu irilalang atinta dan niya si baci masih sajing masih suruh masih sekampung mapamula yesoy angka mati tanah sabat dingin tahu dena sewa ada lebih poleri telu sona nama tena pun dosa botwa nareko de mana dah dampeng yewe soal perengi dan dia mua akisingan narasanya dampeng foto pada naru batau tasdid dilangkai mak dampeng yang ia naritu baidena
baine ia naritu makdam pengang latina dua yang pancajia makdam pengang naritu lapang manana ia naritu lapang manana makdam pengang ia dua pancajiana gurunta makdam pengang anak gurunna ia naritu anak guru makdam pengang gurunta rakyat makdam pengang ia naritu temaparintana lebih-lebih temaparintah makdam pengang ia naritu rakyatna serepang mangi na anjaki lebih-lebih mak dari bola ki mak dampengangi dari padat-padat mak bari bola asal anak reko masuk ni boleh aku masih yakin dan percaya tak kapun itu manang engkana lo rilau engkana lo riaja engkana lo manora engkana lo maniang serepang mangi namo dide tasisen serepang mangi sak dampengangi jakka maha engker itu jumna tappa salamat kera bau pemakon daripada badan naruh tahu. Allahu Akbar walillahil hamd. Perlu teman nangi parek di Makkah. Ia pangulutan Nabi Ibrahim, pangulutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malad nasruangi ritantongangi ritalae sempajan nisbah berjamaah. Nasaba alif birenna sempaja berjamaah lebih matandrai apalanna nania sempaja tongke asaba makalena pangulutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ia sempaja berjamaah masar lebih nania sempaja tungke wek kepitu daraja. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir ia naritu engka ada dan atau pandita yolo ajak nasemu posipai sipak na pamingi nasaba ia tu pamingi ia panamelo pandri balewe nareko melo iming ajak nasemu posipai sipak na to pakimpe kalukui nasaba iya panamimpi ibatan na kalukui nareko melo imali buwana nakia ajak na semua sipai sipakna ia naritu sanro ikkajue nasaba ia tu sanro ia panamelo mata mari oringe nareko engka isurna ia ro ikkajue. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama Allahu akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والمغفرة بعد الموت. اللهم حولنا في ذكرات الموت والنجاة من النار. اللهم اجعلناها في قلب نورا وفي لسان نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا وفي قلب نورا. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة عين واجعل للمتقين إماما. اللهم اغفرني ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يزدكم والله ذكر أكبر والله لا نسأل. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.